sjećate se tih barki na jedra, Kako, pa ja sam... Evo ovako su ti bile kod nas jadrao. Samo ova je bila Lantina, ova, bilica jedno pol metra, metar kraći nego ova gore, ne li? Kako sam napravio. Evo, to su ti te naše bile jadrao, kao bratjere su te im jadrao. Aha. I onda ovo je randa? Ovo je bratjera, a randa su bile drugačije. A to je od bracere, znači, a tu mu dođe jarbol. Da, ovo je jarbol. A tu dođe jarbol, aha. Da. Ovo je ovako bilo, ova lantina je bila 6, ovo je bila 5,5 metra. A lantina se zove i gornja i donja? Da, ovo ima dvije lantine. Ova dva one drva, Da. Ovo je jarbol. Ovo se zvala mura. Mura? Da, ovo je grativ. Grativ. Grativ? Da, grativ. A grativ, šta nije to i onaj konopac koji ide okolo? Da, tu je grativ, onaj konopac i stvarno se gratirira, ovo se zvala mura. Mura. To je isto konop taj? Da, to je mura, jer tu je bio konop ovako. Aha. Vežen, ovdje je bila zidac, a ovdje je bila, ovo se zvala ovako, ovo se zvala škota. Škota, a ovaj konop koji je išao od mure doli? Ne, to je išao na kuvertu. Tu se vežuje muraj, jadro. Ovdje je bio jedan anir, se zvala. Aha. Gdje se on natezao. Da, muraj, dobro jadro. Ovdje će je bila ovako. Govori, previše sam ga moral. To previše ga je... Da, stisno. Ovo je ovako bilo kako je držao se, ovdje je bila se zvala žabica. Ovdje je ovako bila škota, busel, i tako. Da. Ovo se je zvalo za dizanje gori gindac. Za dizanje gindac? Gindac. Na kolopča se diže jadro, gindac. Gindac. I vi ste tako zvali gindac, da. A vrh, sam vrh jarbola, kako se on zvao? Pumu. Kako? Pumu, tu bješe pumu samo. Pomo? A na brodima se zvali, kako se nazvali? Na kružeta. Ne, onaj, cilj od kružeta gorika. Baštun. Ne baštun, ne, moga neko zvala bacijenima. Baštun je... Ne mogu da sjećam. Je meni... Jer ovo je bio jarbol, ne? Da. Da, gore ta ovdje je bio kružeta i ovdje je bila zvana. Aha. To se zvalo, a šta je to kružeta? Kružeta je bila... Moraš dojiti kako na tuneli dojdeš van u kohu, tako dojdeš gori na kružetu, moraš narovisati gori kada moraš stati. A to kao košara? Ne, nije bila košara, ne, samo ti je bilo ovako na gradnju. Ali tu se može stati? Ovako ti je bilo, tu ovako ti je bilo, tu. To je bilo ovako, tako da se mogla čovjek na nju. Da, stati, kružeta. Ne, to je tako bilo veliko, samo da može... Da, ali da se može i kako bi se tu popenjalo na to? Sartige. Bile sartige ili tako. Skaline po sartiga mi da se gori na kružetu. Kružeta se gori. Da. I to je bilo, znači, još je bilo do vrha gore. Ovo je bilo ovdje, onda odalje gore je bilo na Zanama. Čekaj, ko se ne mogu se poteći kod da zvao. To je zvao ovi kompasi koji su imali ti brodi. Ma znam sam ja... Da, ja i do nek zemlju ovu. Ja ga Kraljani blaže pušti, pa ne mogu gledati. Ovo je na našim barkama išlo obično vodoravno, ali da, ovi komadići robe od jedra? Da. Počelo se ovako, ovo je gratir, ovdje je išlo ovako. A kako se zovu ti komadići? Perse. Perse, onda po svakoj persi dojde onaj špog da je ruke. Onda je ovdje došlo na konus, ovo se trebalo popun na konus. Da, to su ti konopi koji skraćuju oni... Ne. Ovo su dojde ovako. Da, to su... A ovo su ovdje skratici, to su tercaroli. Tercaroli, je. I onda kad se skrati, onda su to ruke, prva ruka, druga ruka, da. Ovo se zove zada konop, ovaj koji vežu ovdje, to se zove boroža. Kako? Boroža. Boroža? Da, ovaj konop. A ovi špadica se vežuje bižolini. Koji špagi? Sad se vežuje ruke. Tercaroli, bižolini. Samo to je italijanski približno mi govorimo koji su domaćinci, ovo neki nazive ima. Znači tercaroli i bižolini je ista stvar? Niki zove bižolini, niki tercaroli. Pravo bižolini se zvalo ovo. Zato je trebalo jadro ćapa za lantinu. Kad se skupi? Ne, jadro za lantinu. A gori kad je otvoreno? Ovo je platno, a ovo je posebno lantina. Sad je tu trebalo... To zavezati, ili ovako, ili se ovako radilo. Aha. Bižolini. Bižolini. Bilo je tu puno toga.
Nije. Ali se zaboravlja, to već je bogati od rata, vamo se ne radi. Malo ki ovi bar kvaši nešto je radila, drugo malo ki ribari više ne Sam mi radi. bio na pamet ovo i opet sam zvali. Eto, ne.